Malalau malia ho eiki mo lelea e tonga ko toa pe whewheke tai tali lea pe ki mo tolu, ke mo uni o ngongo me le teo ka mafo ke television e tonga ki he houani. Wakai ki he ulu i o ngongo. Toi mate ha mata pule me whatu utama ki he hala pule anga. Lawe alahi ha mata pule tupuen me whapa oni i eua. Pea mihe whakamau anga tau te anga e pōpula haungo ofisa polisi kene whakalawea i ha mata pule, lolo tonga ahono tau hia he malumalu ke e kau polisi. O te iai me ngahi o ngongo ke he pe ana iange, pe whuke ta wakai ki whumumi tahe o ngongo, me malai o sipoti. Ke wakai lewa eni, ke whakai ki. Ko te matena mata pule tupu me whatu utamaki i he hala pule anga. Ke matala koia me potunga polisi, ko e pekia ke mata pule ta awofulu mahiwa me pele hake. Ko e whaiki ke tala noa koia mo Malia Gutenberg. I he whamatala mei he tokoni komisiona polisi David Vailea, ko hiriene nau mao ai lipoti mei he whale mahaki vaiola o whakafuafua ki he taimi nima o henghengi sapate, ko mata pule na e lele aki i atu koe whaingata i alahi mei ha whatuta maki i hala pule anga. Ko tō tahani na e aki mai e hanihi ni e nguare hala tau whaahau. Hoko atu pe e whatoto ki he tukuanga maro e tō tahani. O wete kore e potu ngā ue, ia taha tukua nihu ni maa ngā samatanga, tukua whamoni o whelawe i ka moe te kia koe ni, e tokoni ki he ngā ue upahau. Nei behe vai lea, koe whamatala o ku mau i he lolotonga ni o ku iaia maha loi koe pekiana i tui i ha mea lele lolotonga ai ni whanonga lalo. Na i kai ke tuu ai mea lele ke tokoni pe lele aki ia ki whale mahaki, ka na i tui i pe peani hola. Na ili aki pe ai sino i pekia i he loto hala pule anga pe toki hi whakatoa ngai e ha mea lele e taha o niawhia to tokoni pe lele aki i ki vaiola. Na e tō mui ano lele aki i ato e pekia ki vaiola koe whinga whakahafuma ui o ni mālolo ai pe i vaiola. Kai kehe o ku te eki whakailoha taha whika aki mai ka vingani lolotonga i kei hoka te whatotole ka polisi ki he tupu anga to tonu e ni mālolo. Koe mate hono hongfulu maa wha e ni kua leko te ka polisi i he tauni pe i he hala pule anga. Koe whātu tāmakini o ktoi whamanatu mihi ka polisi ai mahu inga ki tokanga ai kau whakauli e daimi o whewhanunga akia i he hala pule anga pe he ki he kau whanunga lalo. Na e mea tahine kuinina na sipau o ki he make he anga e whonga koia hono tau he kakai o iai nau ngahi whema make he. Ko e konga e ni ai mea ai tahine, i hene a ahi koe o lolotonga a ena a whio i ngai whunua whakatahataha o alepea. O mahino whoki ai ngai ka venga na e tokanga ki ai tahine kuini, lolotonga ene mea koe o ahi ke tuunga a hono tauhi, o ka kai whengata ia whakaisino, mo ka kai whengata ia ai unau whe mao ngai tu koni ma ke he ngai senta koe ni. Koe whakaikike tala noa koe ia mo vai whunua tūpola. O ko kawe tokanga kina ni ihi whema o makehe, i he ngahi ka venga o pātoloa ki he tahine kuinina na spau u. Nā ni me ai whausinga o e wike o ahi ki he taha i ngahi senta au tauhi ai ni ihi whema o makehe o e ngahi whunofa taha o Alepea pe UAE. Ko e senta koe ni, ko e Said Haya Foundation, ai au tauhi ai ni ihi o nau whaingata ia whakaisino kai pehe ki a whema o makehe o nau whengahangai mo ia i nau nofo wha sosiale. Ne wiki ai he tahine kuini e sentani i he tounga maulunga o e whonga kuna whahako ake tauhi ni ihi peheni o tau te whita ke longa i whanau whaingata ia e whakaisino mō ki nau tolu o whakakeake miha pole o e mo ui. Ne mea ai a kuina na spau o e malawa tongani o ako pe miheni o whawhauiha polo kalama whiako aki tau ke ngāue i he tauhi ni ihi peheni ke hiko nau mahu inga he nofo ai society kai pehe ki he tuu e palani ngāue tu uloa e whonua ki he kau katoa. O kau hena whetokoni aki whamea ngāue wha teknolosia mo tau kei ngāu he tokoni ki hono tauhi aini ihi peheni. Ne tatale le ia tahine e taki e waa whalakalaka e sentani ko Dr. Makia Kamis Al-Kahili o ne pehe e malawa whahoka whingai aki motongani i he lele aki e amata kloa hono tauhi motongangai kina ni ihi whema umakehe i tongani. Kai kehe koe ahi ko eni e tahine ke konga pe ia e ngahi polokalama o e haa elea e na awhiwhio kingi tupo wono mo kuina na spau u ai pule anga whatahataha e ngai whanua whatahataha o Alepea pe UAE. Ne mui ki he tahine i hea ahi ko eni ke sentani ai hoe ampastoa tongani ki he UAE ko Susana Akau Ola moini ihi ke he pe.
Mai ngongo le tio mo televisione tonga ko vai funua tu pola. Nei whaiene ngai whawaiwawe i whale mahaki vai o la ko hi ko la vea lahi o matapule me ewa a nei whawhulafa wawe mai ki tonga tapuni ki whaihanga ki ai o matunga la vea lahi e matapule ni koe whakapā one i ewa. Whai ki ke tala noa ko ia mō Liliani Polotele. I e whamatana to ki tā pule o i whare mahaki vai o la to ki tā anakau ola ki o ngongo e le tio mo televisione tonga na e tawha ai ni mato o mata o i mata pule na e hoko ki ai ai whaingata a. Ko hiria e la vea lahi nei hoko ki ai. O ku whawhawhua ka tau motu o mata pule na e whawhulau mai me e wā ko i tau hongo fulu manima. Na ne toi whamanatu e maho inga ki toi tokanga ange e kakai pe ke whapoto ano ngawe aki ko ia oi o ne. Ke uhi ka whai hata e tokanga e malawa ke mole ha kupu e sino pia i hatu unga whatu uta makiange. Lorotonga ini nei tu kuatu e whatukanga mamafa me he tokoni komisiona polisi te vita vai lea ai maho inga ki kakai e whunua ke whapotopoto wange hono tukuange ke ngawe aki he whanau ai mea ngawe whapā o ne pe o ne. Na ia te ngai po kalama po matokanga e po ngā ue ki kawainga koni ke lamu mo ane. Kupene ngai launga po mga po parema ke koko i society o whilawe i toki po mo ngā ake ane. O kupea ngai lalea ngai whatamaki. O tuku hoko wane whatamaki e ua. O ku ia e tapou e po ngā ue ki mātua kai whanau. Ki toi makai ke te whome te potoangi hono Oange mono whaata o whanau ki nā ngā eki ai one. Ai te whito ki ngā one o ko mālohi ang. Whana tau ki tau motua. Te me tu o ngā malawa koe o whanau ki nā mahi no i a ngā whatamaki koe me ala hoko. E mihe ane. I tai me tau ku tokanga ai po ngā eki ka reina koe ni. I whapapoi o ku mapule i ole. Ano hu mai. E mohono whatau atu o one. Ai e malawa ki whahasio. I tōnga o ngāhi lao whilawe i moia, e behe ki ngāhi tūpuuni ko te recreation. Pehe e vai lea, ke alatu eni ke whaha i tau o kulahi ngai polo kalama whakawhiawhia ko hiki ngahi aho mālolo i Krismasi, mo e whaosta o pe aku lahi aho no ngai aki oi one e whanau. Ka aku nao tokanga, ke oa na hoko ai ngai whakawhiawhia o i Krismasi ke hoko ai hapalopalema pe whatamaki ki he kakai, tau te whito ki e kau tōreka milunga i whānau. O ku kei tōka si pē whānau whiwhine o nau kawa tu ke huhu malu i ke HPV, pe koe huhu malu i ene ngute tau ngā whanau, mei he kansa. Koe toka ngai mei he potungai moui i he mahino ku toko lahi e mātua tai whānau, o i ke nau pōpō ke huhu malu i koe ni ka koe uki mo kole ke ngai akilele e whenga māli e koe ni, pea e malawa ke tokoni e huhu malu i koe ni, ke malu e mo ui ko ia e whanau whiwhine i he taimi tēnā oa tupu hake ai. O ku tohi uki mi he potungai mo ui ai mahu inga ke huhu malu i HPV ai whanau whiwhine tau honga fulu ke tau tāwhito. Koe huhu malu i eni ke ona malu i e taunga whanau mei he vailasi kansa. Koe tokanga potungai mo ui he koe taha eni he kansa o ku whikaua ke he lahi ai mate mi ai e kakai whiwhine. Nei behei o whisa maalunga mei he potungai mo ui te ta o whatu kia, koe toka ngā ke whakasii ai mole mo ui kakai whiwhine mei he maha ki kansa. Taha eni ai kansa e taunga whanau, koe whikaua e ke lahi taha e mate, pia me he kansa, ai koe whikaua e ki he kansa huhu, hufanga he whakatapu. Pia au mahu inga pe whoki e whai a he sio ki ai, pia mo whakapapau i ai whaitutu uni ai mātua, ke kau mai ai whanau ki he polokalama hohu malu i koe ni, koe hi pe he ku tokoni lahi a he taimi koe ni koe te nau o se aimihi a kofka kaukau ki he mao whamiri, pea oku iai ai tokoni lahi o hu malu i koe ni, ke malu iai ki nau tōmi he whaingata a koe ia. O ku kamata i he wikeni ai a utonoa te polokalama hu malu i HPV ki he ngahi lau tohi si i, pe heke vai whanua ewa. Ka o whamamawhai mei he potu ngā wei ai mahu inga ki kaua whanau ki he huhu malu i, ia mahino lahi ngai mātua au ki kai ke nau popo i ai huhu malu i koe ni. O ku tula vea ngofua to ngani ki hei liwanga koe e COVID tahi wa, koe ia o ku toi uki me he potu ngai mo ui e mahu inga koe huhu malu i, pe ke whakakato ai huhu malu i COVID tahi wa, mahino o kamata, pe ku me kakato ai huhu uluaki, whataha mo e hoani, ka o kei toka lahi ka kai o whemau ke whakakato ai huhu malu i whakalahi, pe whoki ki he hoani
whakalahi ko ia o e hoho malo i COVID tahiwa. I e whamatala i pule o wa atoka ngai ki nei hoho malo i sista futei, o ku maho inga ai mo ui ma teo teo e ka kai e whanua, ke whakakato ai hoho malo i COVID tahiwa, pe koe whaunga malo i lelei taha koe hoho malo i. Ko e toka ngahe e kutoi liu tu o wai vai la sini ngai whanua kau ngā api, hange kono o sila mo Australia, pia kua awai kau a whanua ke whewhalau aki pia i kaikito iai hangahi whataptapui. O ko mātunga eni mihi ngai whawhotunga pe kalasi fo o e vai la sini o kutoi asi ngai whanua kau ngā api. Ko e toka ngā lewa na whaiwhaiange ko toi liu tu o wai vai la si i tongani. Nā ne pehe whatatau ke ngai li pōti ko nau mau, whiko aki me te asi toko lahi ni iho nau mau e vai la sini heo ngō whanuani, ko e toko lahi taha ki nau tolu ko nau puke lahi mo mate mi vai la skoviti tahi wā, ke kakai o kute eki ki nau hoho malui, mo ni iho kute eki kakato hona hoho malui koviti tahi wā. Hoho laki o kei peset pehi wā fitu. Koe hoho noa, tau kei peset pehi wā ua, pa koe hoho no tolu. Peset pe ni me nima, e koe tau tahaua ni ki olunga. E koe tau tau nima koe ke tau taha, o ua pe whai hoho whima koe ki nau tolu. Peset ia ni mawha uraki pa koe hoho koe noa, o peset pe e wata. Pa koe tau second pusta, pa koe pusta noa, o peset pe e taha. Kai ke he koe whaamu e potu ngawe ki tāi lango ki mamao, te ria ai mo uile lei o e kakai o e whanua. O ku maho inga hono whakaivia koe kakai whiwhine i he ngāwe whakamea a ko he malawa ke nau tokoni ke tuunga whaekonomika e whanua. Koe tau mu ai ai polokalama ngāwe ai kulupu kakai whiwhine koe ia aloa maatonga i he pongponge ahoni i he nau polokalama makehi i kolomotua. Nei ei tonu aliliani polutele o na mai whaikiki o talanoa koe ia. Ko e tokanga ai polokalama ngā weni ke whakaivia ai kakai whiwhine. Ke hike ngai we sia whaekonomika o rotonga whiao me kakai tokolahi tongani topo me he COVID i tāhi wā, pe he ke whakaiwahi sānuali o he tauni. I ono whaiki eke tō tāku ni tataki ai a koni ai ako Eiji Warakai Niumata Walo me Fisi, ko e whakaamu. Ke tō koni ki honau ngai whāmili i hono whiao e nau ngai whia whakaipanga, o whakafo i hono ngāhi o i ngai koloa whakamea a pia whakatawatu. Nā ne pehe koe taulahi eni ni whahoko e a koni mai kakai e Pasifiki, ka koe whainga maali e eni ke kāwangi a tongani. Nā ne pehe koe taha eni he ngāwe lele mo whainga fua mai kakai whiwhine tau te whita i taimi whakakea ke koe ni, me he COVID i tāhi wā mo whatamaki sānuali. I whamatala e Skiritani ko lupu aloa ma a tonga tāli tā henu, o kumatu unga e a koni mi hono whataka ngā i he ko lupu, ai ma mawha o ngai tupenu ko o si tā pehe ke ngai siweri kehepe, o whatawatu he māketi o tongani. O kai ki ngata pehe tae tupenu, ka ku e toi whakahoko atu mo ki whanki polokalama ko e ngahi whanki siweri, tau mua pe ke whakatau atu ke mau mo ui me iai ngahi whamiri. Rotonga ni ne whaheni e whawhawhonga me he ihi kakai whiwhine ni ka watu ki programa koni ma ke leta tō kia, o glelei au pito ai a koni ki hono whatupule kina e nau ilo mo i tau kei mo ngā ilo fo ou, kia ngāhi ngāwe ke mau mo ui mea i honau ngāhi whāmili. Tau te whito ki e kakai whiwhine i tō ngani o ku i kai ke nau ngāwe. Pea o ku ko ki ako koe ni uk malawa ke ne toko nii ai kau whiwhine ke nau whaihanga aue whakatupu paanga ke toko ni kia tik nau tolu pea mo nau ngāhi whāmiri taktaha. Pea pehe pe ki he community. Pea mo ngahi mea ko tau peu tau kawa tu ki ai iho tau whonuani. Ko pehe koe tahai ki ako koe ni i he ilo fo au au pito kia te au. Kei ke he koe programa ako koe ni ka watu kia i ni i miha awakatolo tu ata ki langi sopo kolomo tu amo i ni ihi kehepe. Ka ko kei atape ki ha taha. Ai au kulele eni i he wikeni ka kato o toki tuku atu ia ke kakai e whanua i he whaosinga o i wikeni. Ko e whaamu ke to koni kona whararaka ai mauanga mo ui ngai whamili i tongani. Mei he whakamauanga, nā e tutu unia ni e whakamaulahi i he wike ko o si ke tau te angai pōpula hatoko ua koe ngō ofisa polisi, ko hiko na whalawea i koe hamatau pule ta ua fulu mātaha iwa wau pē. Tolo tonga hono tau hea malu e kau polisi. Ko e whaiki ke tala noa ko ia mō wahe whanua tūpola. I he whamatala me i he whamau angalahi, ko e hopo koe nine tutu unia i a whamau lahi Nicholas Cooper i he ngahi wike kua mariwatu, ke tau te angai pōpula e ongo ofisa polisi pa mi wawau ko Viliami Halalilo mo tuku mo ui hawea, ke na ngai pōpula he mahina e ono ka e toloi e mahina e ua whamuimui,
I he tau kakato ia e taha I he ngahi makatuunga. Ko e matuunga ini whakailo o halalilo mo havea he tau ko osi ki hono puke tā aka motuki e mta pule taua taha ko riwaki whainu o halau fuli. Ko e pui tua o e kawingani ne hoko I sune o e tau ko osi I he ngawe ato e ongo ofisa polisi ko ni ki halaunga me he waifi o liwaki whainu ko lusnita whainu ke whamawahe I hono huse pāniti me hono api no whanga ke uhine na whetoto ki he aki I he futo tua ene mau kawa malohi. Ne I kua I o puke e halalilo mo havea whainu o tauhi malmalo e kau polisi ka ne hola whainu me aptanga polisi ne ia futok maia meiha apnof anga I taunga. Ne toi ngawe atua ia halalilo mo havea o toi puke a whainu o hoko ai tā koe ni. Ni hai ngai whamatala ne o hake whamau angai ni ihina na wakai tonu ki he mea ko eni ne hoko o beheni tuki I e halalilo a whainu o tō kilalo pia aka lewa e havea. Ni tok ata whainu me aptanga polisi o kumi to kone whalmahaki kia tok tā nifo o whapapau e bene la vea hono ngutu hange koe whakatapu pe iai mui palapalema ki hono nifo. Tupu me ngai tā mui aka ne whahoko kia te ia. I ngai whamtala whamuoni ko ia ni whahala ia I pe whamau lahi kupa a halalilo mo havea ki he tikite whalavea o tau te aipe ki nawa ki he mahina e ono ka e tolo ia mahina e ua whamuimui I he ngahi matuunga. I hene pehe tina ngawe I pe ai mahina e wha. Kai kehe I he talatutu uni a whamau kupana ni whahai ko I ngai whavalevale ni whahoko hongo ofisa polisi ko ni o whatatau ki he tu unga whapolfesnale o e ulunganga to tonu ke mau eha ofisa polisi tonga. I hene pehe ni toi pehe e kupa ko e tautea ko eni ongo ofisa polisi ko ni o gune whamawha ia ia mahu inga o e whatongia e kau polisi ke nau mau e whalala ai kakai o e whonua ke uhi ke nau ongo I hao mo malu I he nau nofo I o nau tuku I kolo. Maa ngongo e le te omu televisione tonga ko au wahi whanua tuku pola. Koe uni o ngongo whaloto whanua ape ia, fumu tahe o ngongo me mala o sipoti mo wahi whanua tuku pola ipe o kahili eni. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koloa PDH. Malo tau keiwhi au mai, koe wakai eni ki he malae o sipoti. O kulotonga I tonga ni e hau pau ni mamafa Australia he malae o fuhu, ka koe matapule ko ngā tonga pa mei ui ko Justice Huni. Kene tu uaki a hono tale niti I he fuhu, pia langa hake hono vāmu kakai o tonga ni, o tau te whito ki he tau tupu. Mahino foki koe fufua taimi eni ke whalau mai ai a huni ki tongani, ai ana ane whalau whakataha mai ai mo ene ongo mātu pe foki ki hene pule, pe koe manager. Lotonga ha whakataha makehe mai kau whai ongo he hotele tano ai pongpongi e ahoni, ne pe ai huni o kune whaamu ki te whalakalaka ai fuhu I tongani, pe kune fie vahe ai ha whikao lelei ki he tau tupu e whonua, ke nau ilo kulahi ngai ka veinga o kumalawa ke nau wako pa me sipotini. I he wanoa taha no ne hoka ia huni koe fufua toko taha Australia ke nei kuna e metali koula I he whiahui fuhu e tau tupu pe koe Youth Championships ne whahoko I Lucia. I he wanoa lewa na ane hoko koe fufua tangata ke nei kuna I leta mamafa Australia I he ene ulaki fuhu whapolofesnale. Talumi ai ko nei kuna ai fuhu e fitu pe te eki kene ulungia tuo taha. Ne pehe pule a huni ko Michael Francis o geka mtao I he fuhu ngau tui e hoko a huni ko hau hoko ia a mamani I he leta pauni mamafa. Ne te pehe Francis o kwhia mau e huni ke langa hono vāmu kakai o e whonua aki ene uke e tautupu ke nau liliu pe whalelei I e nau mo ui. O ka manaki a Francis ki hangai whataha a huni pa me sektoa e takmamata a tongani ke whatupulaki a hono mana koa mo ilo I aho tau whonua. Kai kehe e ahi atua huni ki ngahi apiako ke ne vahe a hono tau kei I he malae o e fuhu, whataha pa mui ngahi lelei e malawa ma upe miai. Ka hili a tene toki whalau whokia taipe I he whaasinga o I wikeni. Koe kato pe uni o ngongo whaloto whanua tau te wakai mo ke ngahi tarana lahi o e aho. Tau te a ngawe pōpula e ni hango ofisa polisi kano whalawea I hamatāpule o tonga hana tauhi e malumalu e kau polisi. Ma te hamatāpule me whatu utamaki e halampule anga mo I whika hongo fulu maa whaia ko mate he tauni. Ma tonga me whatu utamaki e halampule anga, te ala vea lahi e ni hamatāpule me ewa tupu e ni mea whapā one. Ko e kakato peho mo uni o ngongo mo leitio kai mo afo ke televisione tonga ki he hoani, mo e whakaamuna o tona tua ke roto whale ko toa pe. Ki ha ao ngongo, whetu utak me ke whika telefoni ki watoto ni meni maono. Whakamalatu he ki tau ke whi ao mai, ka momi ao.
Thank you.